قري مسخ غري علو خبري مسخ غري علو خبري سلام تخطاتلتنا هذا الشانل كما تكونوا تصبق تكونوا ناي وترو تمنيتيو لومون عبيتن اقدستن كنفلطو من كنستوعلو لو من زال الناس بالكم زيناتات حيزا غريبه له مچم اب اوروبا زغبر زلو بفلاي امنغو يوكرين راشيان زغبر زلو كنتات نزي اوروبا ترايد كونس نمولا عالم زصلو زلو كنتات هنا نري ازي بكل منقد كريا كنفترينا يوكرين اب حدقا وديقه خمزلا سراويت يوكرين اب شجر وديو خمزلو كنرينا ولو كاميركا منيستر جات وصايا متيا اب شجر يخم زلهم اجوهم تبلوهم زخون يخم مفتح كمت كم زي كالن اب تعودو كينا دما بتعمي يخسرون يوتكم كم زلو كنرينا the same time بوتين اب تشاينا زغبرو زلو دما كابتي وتحدراو سغومتن لعلي دبلوماسياوي سغومت زوسو زلو زلعلي نمعراباو عالم صلوا غير دلو سلازي بكل منقد كنرينا لايك جبر سبورت جبرو مجمريا اب تعودو كينات كم يالو بوكن جمرينا بزيان جمر it's really critical. By Vladimir Putin to China comes as the Russian army has launched a major new offensive in the northeast of Ukraine, making significant territorial gains in recent days. Today, the Ukrainian president انتهى سمعكم هذا بوتين اب تشاينا دبلوماسيا مبصح ويكا مبصح كجبر كله وتحدراو سراويتنا تكون حيال زخونه سقمت بموساد زي استراتيجي ممكن بلا دخلينا بوتين نت ميديا نا عالم نسوس قبر زولا تشاينا فوكس كم زقبر غيرو اقداس سرحنا سرح كله سراويت دما حيال زخونه متقعتي بحدش جنبار بتسمين ناي سمينا مبرغنا يوكرين بمهرام بزح بوتاتات significant gain ويكا اقداس زخونه بوتاتات كقاصر كم زخالني زنقر زلو بسنكزي بريزنت ناي يوكرين زخونه يكون مغشا زخونه يكون ركبات مسكال سري زو خم زلو مخنياتو هاجر اب حدقا وديقات لزلا. Let's continue. Today, the Ukrainian President Volodymyr Zelensky has visited the city of Kharkiv in the northeast and acknowledged the situation on the front lines was, in his words, extremely difficult, but بغالات نايتي بريزنت نا يوكرين دما نتكونتات اب خاركيف سبال كتما خيدو مسرايو extremely difficult كامتن العلي بداهي زخونه مدرخ تفطيرو لون كم زلو يزنقر زلو واحدنا يسراوي صنهين لا كرينا تزغلو ابزعبا ايرترا زارب زرب زنبرن لومن كسع كندي فللي كم زلو تكونتات كرينا زمعربا عالم ابز معربا عالم زاربا ميديا كتنقو خم زلو كن مهارينا لذي بتعب شكراغاتك موم كم زلو بتكونتات دما ايروبا بخمي يقلصوا له كنرينا كابتي ملحس ميديا نا ايروبا نزكونتات بخمي يقلصوا له كنرينا نتكونتات دما كننببهم في under control. With more on that, here's our Ukraine correspondent Gulliver Cragg. He's reporting for us today from the western city of Lviv. Well, it's certainly the biggest Russian advances in a very long time. If you look at the scale of Ukraine, though, and compared to the very, very rapid advances they made in early 2022 when they took vast swathes of territory, I mean, it's peanuts. They haven't taken any towns. Yesterday, there was, in the beginning of the day, great fear that Russian forces would enter Vovchansk, a town near the Russian border, 70 kilometers northeast of Kharkiv, and that Vovchansk would therefore become the first town of So انتهينا نرزلنا تي روسيا زبحال مس يوكرين زلو دوبتري ولهم سفح زخونه دوبي زلو السترا يقنا يكونن بيلاروس زبحال هاجرون مس روسيا يدن غوانتن كويني زلو actually اتي تاكتيكال ميسايلس ناي راشا اب بيلاروس زلو سلازي بخندي عينت جنبار كما تخم زخلو كنريو نخل مالتيو እዚ ስለ ዝኾነ ድማ እጂ እቲ ምብራቕ ገዲፎም actually exactly ብሰሜንዮም ዘጥቅዑ ዘለው well ንሰሜናዊ ምብራቕ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ስለዚ እቲ ግንባራት ነቲ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ነቲ ዝነበሮ ግንባራት ንክቆፃፀር ጥራይ ሽግር ዝነበሮ ሕጂ እንታይ ኣጋጢሞ ኣሎ መጠኑ እቲ ናይቲ ግንባራት ኣፀቢቖም ኣስፊሖምሉ ከም ዘለው እቲ بحد مبرغ تراي ككلاخل زفتن زنبره سرايت حجي ما توسخ عب جنبار اكستند يقبروا له سلسله سرايت كابتوصي نابت خيت كله بخلتي وجن نخقاصاصرو نتمتكعتي ايكلني زلو ازي دما نتودقات ወይ كسعرتنا يوكرين كقلاطف زخلي اي ثينك ازي دما استراتيجيك هون كم زخلي يزردا جينا يوكرين اورجنايز كيكون خلا اصبو غيرهم كتقعوامو كتفرارس ايت علامه دمسل any significance to be reoccupied by Russia, having been occupied in 2022 then freed. By mid-afternoon on Wednesday, the Ukrainian armed forces were saying that they'd pushed the Russian forces back from the edge of Vovchansk, and that city was no longer under immediate threat, though of course it's been very largely destroyed, pummeled in recent days. Evacuees say, you know, whole streets are destroyed, there's nothing left. They're saying people are still being evacuated from those border areas, and in other parts of the border region.
سو بحفشا اتزبحال زلو كنتات ولو كافت مجمريا سراويت وجينوم يوكرين نتي قسقاسنا راشا تطو قبلون قرب كمال شوان تخالو اتزلو تسقم جن حدا كابنو ويحوان سوار تسقم اقات يوم مالو زخا حدش نقر يكونن ولا تسوار كنبكم ينازبلو بافهمون قلت يفس لدي متزلون يوكرين بتعمي شجر كم زقات ممزلو اكشلي حدا ناي وتهدراوي حلافنا الراشا كزارب كله زعبا سراويتنا يوكرين بتاع حيال سراويت يلو بتسقم بتزلوهم تسقمات عب قمد بمتاو أصي حيال سراويت مخانو يزنقر لمتاي كم قبل كيلو هذا تي زمصوم زلا صوار كاب استفل عليه هاجرا سرزونه ننفسو كفكتم ببانك تفلطون كتكل عليك كالي ابت زدل غزي زدلا صوراي مصومي زلو كم دما اتوت هدراو عامناتهم كات تداخيملو እዚ ኩሉ ከሎ ከማን ይምክቱ ምህላዎም ኣዝዮም ሓያላት ምዃኖም ይዝንገር ግን ምዕራባውያን ሃገራት ናይ ብሓቂ ከም ዘግድዕዎምን ብፍላይ ታ ኣሜሪካ ትበሃል ሃገር ሕቆም ከም ዝሰበረቶምን ምክንያቱ ኣዝያ ደንጉያቲ ምሳኹም ኣለና ክሳብ መወዳእታ ኢሎም ሃንዲዶም ናብቲ ውኪናት ኢትዮሞም ኣብዝያ ድሓን ንስማዕ ሕጂ Ukraine next, where President Volodymyr Zelensky has cancelled all of his upcoming trips as Russia intensifies attacks on the eastern region of Kharkiv. The new offensive began last week in one of the most significant border incursions since the war began. The town of Vovchansk has seen some of the most intense. እዚ ራሻ ጌራቱ ዘላ መጥቃዕቲ ካብቲ ኩናት ዝጅምር ኣዝዩ ሓደገኛ ኣዝዩ ብርቱዕን ዘይተጸበይዎ ስትራቴጂካዊ ስጉምቲ እዩ ስለዚ በቲ ዝነበረ ኩሉ ድፋዓቶም ናብታ ቀናቢሮም ኩሉ ክሰሪሖም ከለው ዘይተጸበይዎ ብሰሜን እዮም ድመጽዎም ዘለው ስለዚ ሓደ ንዑ ዝኸውን ሓድሽ ድፋዕ ክትቆዕታ ኣለካ ንዑ ዝኸውን ስፍሓት መሬት ንክትቆፃፀር ትኽእል ሰራዊት ድማ የብልካ እዚ ምናልባት እቶም ኣብ ኤርትራ ብፍላይ ኣብ ካብ 98 ክሳብ 2000 ነቲ ኩናት ተሳተፍኩም ፅቡቅ ጌርኩም ትፈልጥዎ ነገራት እዩ ዶብ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክሳብ ክንደይ ነዊሕ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ከባቢ ዓለግድር ጀሚርካ ክሳብ ዓሰብ እንተዘሪሕካዮ ኣዝዩ ሰፊሕ ዝኾነ ነዊሕ ዝኾነ ዶብ እዩ ዘለና ኣብ ክንደይ ቦታታት ኢኻ ሰራዊት ጌርካ ንኢትዮጵያ ክትፅበያ ትኽእል بعسب ديات مسكا ببعد ديات مسكا ب أدنى بتحت ديات مسكا بيني بترونا بزلم بساريات مسكا هيتفلدني غا إذا جاي مزيد ما بفلاي ناي ساتلايت سلطاتنا أمريكا خمسهم كله نتي سراويتنا يرترا أبي زيادة زلوا بيني زلوا تملشا بيني زلوا تهوقف نارايو نتي سراويتنا يرترا نتي دفاعاتنا نمشكا استفلا لي تكتيكي تقومهم زلوا يزن كم زنا بريز نجار تم ساسالو كنا تهد ماينا نرزل نابزي ونياتو تدفعتي دوبنا كسفح ندهر خوينو بينا من قد يخاطو قاطرهم أبزي حج كن ريزلنا يوكرين أتي إيرترا غيركم هاي تصدو يوكرين أبزوانزي إتي إثيوبيا زنبري سلامتاي كل تناي وصاي حيلي يوكرين يزدقف زلو بدهم لهم كل تناي وصاي حيلي زبال أمريكا دي أوروبا دي جرماني كله بخل عقمو يوكرين يزحق زلو انت زي حق زوم قم حاشم بحالا يعني قدم سلام كوينتو كنتات مفتح مرخبه اذا حاجه زنده زي بلوهم نيرم يوكرين عقمهم سلازفلتو قدم سراشا وقايم فطروا نيرترا قم بنصاري نيرو ስለዚህ ከተሓዘ ይደልኒ ኤርትራ አንጻር ኩሎም ሓያላት ያ ኢትዮጵያ ካብኣት ዓብጥ ራይደ ኮነሲ ኩሎም ሓያላት ድማ ዝግፉ ሃገር ያ ስለዚህ ናይ ኤርትራ ነገር ዩኒክ ሂስትሪ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ኤርትራ ክዛረብ ከለኹ ከምዚ ንኸጋኑ ነው ኢለ ይኮንኩን በዚ ፐርስፔክቲቭ ናይ ዓለም ክትሪኦ ከለኻ ኤርትራ ብጣዕሚ ንበይና አንጻር ኩሎም ቱ ዝነበረ ሓገዛትን ደገፋትን ዲፕሎማሲያዊ ወታደራዊ ይኹን ቁጠባዊ ይኹን ንኹሉ ክትብድስ ዝኻለት ያ ኤርትራ ንግደፈጅ ንመለስ ናብዚ ክምለስ ኢና battles and almost 8,000 people have been forced to flee their homes. In the Kharkiv region, our defense continues in the areas near the border and the city of Volchansk. Over the course of the day, our defense and security forces have managed to partially stabilize the situation. The occupier who entered in the Kharkiv region is being destroyed with all available means. So ab Kharkiv ዝበሃል ቦታ ዘሎ Kharkiv ዝበሃል ከተማ ዓብዩ ብጣዕሚ ያገዳስነ ዘሎ እዩ ድሮ ናብ Kharkiv ገጾም ከጥቅዑ ምጅማሮም ብጣዕሚ ሰፊሕ ውሽጢ ኣትዮም ከም ዘሎ ይዝንገር ምክንያቱ Kharkiv ኣብ ዶብ ዘሎ ከተማ ይኮነ ካብ ዶብ ርሕቅ ኢሉ ዘሎ ከተማ እዩ ብሓፈሻ ነቲ Kharkiv ዝበሃል እቲ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ኣብኡ ክዓርድ ከም ዝኽእል ስትራቴጂ ናይ ራሽያ ክኸውን ከም ዝኽእል ወታደራዊ ክእለታት ክዛረቡ ሰሚዕና ኢና ተኻስኻ እንታይ እዩ Kharkiv ኣበይ ኣሎ ምናልባት ቁርብ ስእሊ ክህልወና ኣምን ኣብዚ እቲ Kharkiv ዝበሃል ኣብ ታሕቲ ትሪእዎ ኣለኹም ታሕቲ ዘሎ እቲ Kharkiv ዝብል ዝመስል ዘሎ ግን Kharkiv ዝንበብ ስለዚ ካብ ኒው ናብ Kharkiv ውሽጢ መፅኦም ከለው እዚ እንታይ እዩ
اتي كاب هاركيف توكيسكا نبتوشت راشا مدافع كتوكساي تخلي خاص لذي دفيهم راشا بزح مدافع اصوارات سلازلهم نبت التحريت كدفوهم يمو كابليو ولا كابت دوباتهم 3 كيلومتر نبتوشت يوكريناتيوم ابو دفاع نحرجيرهم اتي سراويتنا يوكرين توكيسو نوشت راشا زغبر زلو متعتتات نمغدال كون كم زغلون حدا كابتن وتهدراويان استراتيجيست زاريب نيرو. The town of Volchansk is around 75 kilometers from Kharkiv city in people. Shortages of both manpower with shortages of Nick, correspondent Nick. I'm joined by correspondent Nick Conley in Kyiv. Nick, with shortages of both manpower and weapons, will Ukraine be able to hold the line in the Kharkiv region? حتى ناتسميكم هذا حزرات ناي سراويتن حزرات ناي أصوارن زلوا يوكرين بخلتيو حزرات زلوا حزرات ناي سراويت اللوا واحد ناي سراويت اللوا بزح سراويت تقودا كم بدما حزرات ناي أصوار اللوا سلازي نزو كلتيو حزرات حيسكا نراشا دتططوكو بلوا يخولو ديوم يلي حطلو كنسمع. Well, Baresh, we are hearing from the Ukrainian military that they say they have slowed down that Russian advance near the border northeast of Kharkiv. I think in that part of the country, it is less about the kind of industrial, kind of positional warfare that we've seen in the east of the country, in Donbass, where it really is about having enough people in the trenches and having enough artillery shells to kind of return fire. This is all a lot more reminiscent of the first weeks of the war, where you basically have Russian troops even coming in on foot, and it's more a kind of game of hide and seek. So, زيت حتى دما أبتك مبرق أو جنبار زبهال عبيت دفاعات سريعهم سلازلو كلتيهم وجنات بمدافع ترايخا خطتك تاخذ تخل بمدافع خان حتتك كتتحاساسه تخل ارتيلري شيلس بحال دما السويت صقمنا يوكرين كم تزدله ارتيلري شيلس ون يحجزوهم سلازي يلو እዚ ሕጂ ሓድሽ ግንባር ግን ከምታ መጀመርያ ኩነታት ተፈጢሩ ዝነበረ እዩ ዝኾነ ድፋዕ የለን ዩክሬን እውን ድፋዕ ይነበራ እምቡ ራሻ ካ ትደፍእ ስለ ዘላ ድፋዕ የለን ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ እቲ ዝኸፍአን ዝበርትዕን ክኸውን ከም ዝኽእል ነቲ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ምክንያቱ ኣብ ቃልዕ መፅኡ ምስ ዋሕዲ ዘለዎ ምስ ዋሕዲ ናይ ኣፅዋርን ናይ ሰብን ዘለዎ ኣብ ቃልዕ መፅኡ ክዋጎም ተፈቲኑ ኣብ ሓደጋ ክወርዶ ከም ዝኽእል ልዕሊ ኩሉ ድማ ናይ ኤር ሱፕሪዮሪቲ ዝበሃል ካሎ ብሰማይ ራሻ ሓያል እያ ዘላ ብዙሕ ድሮንስ ዘለዋ ብዙሕ መፈርቲ ዘለዋ ብዙሕ ሚሳይላት ዘለዋ ስለዚ እቲ ዓውደ ኩናት ናብ ዝቅየር ከሎ ድማ መሊሱ ነቲ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ሓደገኛ ክኸውን ከም ዝኽእልን እዚ ስለ ዘርዓዶም እዩ እቲ ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ሃንደበታዊ መፅኡ ኣክንዲ ናብቲ ድፋዓት ከይዱ ፀገም ዝርኢ ግን ኣዛራባ ርእሲ ኮይኑሎ ኣብ ንውሕዳት ሰዓታት ምስቶም ሓላፍቲ ተራኺቡ ኣብ ፓርቲ ናቱ ጊታር ክፃወት ኣምሲኡ ከይዱ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ዘሕዝን እዩ ብዙሓት ዋላ ኤውሮጳውያን እዮም ጉህዮም በቲ ተግባሩ ኣከንደይ ግዜ መፂኻ ተረፍ ግዜኻ ነቲ ኩነታት ዘሎ ኬትካ ብድፍዓት ኬትካ ክንዲ ትሪኦን ዘድሊ ስጉምቲ ትወስድን ኣብ ባር ኮንካ ጊታር ክፃወት ምምሳይ ብምባል ብዙሓት ጀርመናውያን ዲፕሎማት ክዛረብሉ ሰሚዐ ኣለኹ finding where those troops are and trying to kind of control and kind of contain that Russian advance. So I think it's less about kind of resources for now. There's certainly more a question of the quality of Ukrainian military responses, especially in the first few days of all this. But certainly there is expectation that maybe the Russians in a couple of days' time could take the city of Volchansk. They are, as we believe, on the kind of northern outskirts. So it's still very difficult to get a really comprehensive picture. Access is very patchy for journalists, and even internet phone connection is very poor, understandably. So often enough, it turns out that villages that are እዚ ንሪኦ ዘለና ሚድያ ናይ መን እዩ ሚድያ ናይ ራሻ ይኮንና ንርኢ ዘለና that's why ድማ ፅቡቅ ገይረ ብዕምቆት ከበኩም ዝኽእልቲ ናይ ራሻ እዞም ዩቱብ ስለ ዘይንኣምኖም ዩቱብ ብዙሕ ሴንሰር ስለ ዝገብሩ ነቲ ናይ ራሻ ከቕርብ ኣብ ፖለቲካ ወታደራዊ ዝኾነ ናይ ራሻ ዓወታት ክትነግር ወይ ከተቕርቦ ኣብዚ ኣይፍቀድን እዩ ስለዚ ዳርጋ ሴንሰር ይገብርዎ እዮም ብዙሕ ተመክሮውን ስለ ዝገብሩ ካብዚ ናይ ዩክሬን ገለመለ ስለዚ ናይ ምዕራባዊ ሚድያ ጥራይና ክነምፅእ ንኽእል ግን ኣነ ብዙሕ ካልእ ስለ ዝከታተል ካብየ ፐርስፔክቲቭ ክበክም ዝፍትን ነቲ ናቶም ፊልተር ክትገብሮ ኣለካ እቲ ዘረባናቶም ሕጂ ንኣብነት ዩክሬን ትከላኸላላ ጠጠው ኣቢላቶ ክበሃል ከሎ ኩሉ ግዜ ናይ ዩክሬን ስዕረት ከምዘይዛረቡ ክትፈልጡ ክትክእሉ ኣለኩም ኣብ መወዳእታ ክወጥቁ ምስ ጀመሩ እቲ ክጅምሩ ከለዉ ዝዛረብዎ ዘለዎ እዩ ዋላ ካብ ኣፋቶም ዝወፅእ ዘሎ ሕጂ እቲ ኩነታት ንክሽፍንዎ እናኸበደ ስለ ዝመፅእ ዘሎ እቲ ሓቂ ከውፅዎ ጀሚሮም ኣለዉ እዚ ሕጂ እንታይ ኣብቲ ክጅምር ከለና እንታይ ኢሎም ነይሮም ኤክስትሪምሊ ዲፊካልት ሲቹዌሽን ከም ዘሎ እዚ ከዓ ዋላ እቲ ናይ ኣሜሪካ ዲፕሎማት መፅኡ ከለውን እቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናቶም እውን እንታይ ኢሉ challenging time very challenging time ኢልዎ ነይሩ ስለዚ እቲ ኩነታት ካብ ቁፅፅሮ ወፃኢ ይኸይድ ከም ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ነቲ ኩነታት ኣብ ጣውላ ምፅኢኻ መፍትሒ ክንድትደልየሉ ፖለቲካዊ መፍትሒ ክንድትደልየሉ መመሊሶም ኣብ ጉድጓድ ይእትውዋ ከም ዘለዉ ነቲ ሃገር እዩ ዝንገር እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ሕጂ ኣብ ከምዚ ኩነታት ዝተሰላም ኣብ ጣውላ ገለ ዶ ክንገብር ክንዲ ዝብሉ መሊሶም እንታይ ይፍትኑ ኣለዉ ሕጂ ስምዑ እዚ ኸ ካብ ሕማቕ ናብ ዝገደደ
urgently needs new soldiers and is increasing pressure on men to sign up. The government recently passed a new mobilization law which from this weekend means that Ukrainian men will have 2 months to register for potential conscription. If they don't sign up, they'll be punished. DW's Carolina Chubot. تمام لهم زي حدا كابتي زقرم كنتات نريو زلنا ناس كن زي نسمع هاي لهم قالوا أول شكل تورحي نفسه كف منسي أبناء وتدرنا عد مزلو بعلو تمزجبو نو تدرنا خيد الله تزيله مقطعتك جمريو بحيلك جمريو ويلا مالو درو يقفلو معلتا فيديو تاتي دوس زلو سلازي انتي مالتيو كنتات كبرتاعكا كلو حيال صقمكم صقا كلو نهزبخا او تدرنا مراد بኤርትራ ተጀመረ ወይ ከኤርትራ ጥራይ መጀመሪያ ዝገበረ ተይኮነን ኣብ ኤሮፓ ቀደምና ዓመታት ዝጥቀሙሉ ዝነበሩ ታክቲክ እዩ ኣብ ግዜ ሰላም ስለ ዝነበሩ ነቲ ኩነታት ናይ ኤርትራ ውራይ ኢሎም ናፈለጥዎ ከለዎ እዮም ደፈልጥ ይኮነን ናፈለጥዎ ከለዎ ኤርትራ ብኩሉ ብሰለስቲ ዶባት ችግር ናጋጠማ ከሎ ነቲ ድኻመነት ናይ ኤርትራ መዝሚዞም ሓንሳብ ሱዳን ተግባዕብዕ ሓንሳብ ኢትዮጵያ ንሓዋሩ ተግባዕብዕ ሓንሳብ ብሱዳን ገይረ ክመፅእ ትብል ሓንሳብ ንጅቡቲ ትፅሕትር ብኩሉ መንገዲ ናይ ኤርትራ ኣጫኒቃ ሒዛታ ከላ ኤርትራ ስለምንታይ ሰራዊታ ዘይተጣይሶም ስለምንታይ ሳዋጠጠው ዘይተብሎ እናተባህለ ነቲ ሃገር ኩሉ ግዜ ናይ ዲያብሎስ ሰይጣናዊት ሰሜን ኮርያ ናይ ኣፍሪቃ እናበሉ እዮም ዝዛረብዋ ነይሮም ኤርትራን ከምኡ ይኮነን ነይሩ እቲ ኩነታት ናታ ኤርትራ ኣዝዩ ሽግር የጋጢምዋ ነይሩ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር ዝኾነ ይኹን ክትገብር ከምዘይትኽእል ገይሩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ነገር እዚ ኸማን ኤርትራ ነቲ ከምታ በደርፍታት ወይ ኣብ ግጥምታት ዝብልዎ በቲ ሓደ ብረት በቲ ሓደ ባዴላ ሒዙ ስለዝኸይድ ዝነበረ እቲ ሃገር እቲ ዘለዎ ልምዓታዊ ስጉምትታት ክገብር ክኢሉ እምበር እቲ ዝነበረ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ብሙሉእ ኣብ ግንባር ኮፍ ኢሉ ነይሩ ኣሽሓት ሰራዊት ዝኸውን እሱ ድማ ሓሓሊፉ ድማ ውጊ ይፈጥር ነይሩ ማለት እዩ ነቲ መንሰይ ድማ ኣብቲ ሃገሩ ከምዘይጥዕሞ እቲ ሃገር ብእገዳ ጥራይ ደይኮነ ዝኾነ ይኹን ሰላማዊ ሂወት ንኸይትመርሕ ፀቕጥቅ ተገይሩላ ነይሩ እዚ ኩሉ እናገበረት ከላ ድማ እቲ ትኽተሎ ዝነበረት ፖሊሲ ናይቲ ሃገር ሰይጣናዊ ምዃኑ ይንገር ነይሩ ሕጂ ኣብ ዩክሬን ግን እንታይ ንርኢ ኣለና ተመሳሳሊ ስጉምቲ እዩ ምክንያቱ ኣብ ግዜ ኩናት ኣብ ግዜ ሽግር ዝኾነ ሕጊ ከምዘየለና ንርኢ ዘለና ኣነ ዩክሬን ኣይሕዘሎም መንእሰያቶም ኣምፂኦም ንውትድርና ክብሉ እንታይ ዳ ምርጫ ኣለዎም ካልእ ወይ ኢዶም ክብሎም ወይ ኣብ ጣውላ ክመፅሎም እታ ዝበለፀት ዕጫ ዘላቶም ኣብ ጣውላ ያነኽቡ እየ ዝብል ኣብ ጣውላ ገለ ነገር ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም ሰቦም ከጥሕኑ ይኽእሉ ሃገሮም ከጥሕኑ ይኽእሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ግን ብናይ ምዕራብ ዝድፋእ ስለ ዝኾነ ብዘየገድስ ክንምንታይ ዩክሬናውያን ይሞቱ ኣለዉ ራሽያ እውን ይሞቱ ስለ ዘለዉ ንራሻ ጥራይ ኣዳኽምልና ቀፅሉ ክሳብ መወዳእታ ሓደ ሰብኣይ ዝተርፈኩም ቀፅሉ እዚ ዓይነቱ ፖሊሲ እዮም ዝኽተሉ ዘለዉ በቲ ኮይኑ በቲ ግን ኣገይ ክንመሃር ክንክእል ኣለና እዚ መድረክ እዚ ፅቡቅ ገይሩ ከምህረና ዝኽእል እዩ Sign up or face the consequences. The queues at this conscription center are orderly, but the men here say the process itself is not. For some, it's their second or third attempt, and they've come prepared for a long wait. So, ከምዚ እዋን ከይድካ ኣብቲ ግንባራት ክትከይድካ ናይ ብሓቂ ዘሕዝን ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ብሓቂ እቲ ዓውደ ኩናት ኣብዚ እዋን እዚ ዩክሬን ዝኾነ ነገር ክትገብረላ ዘይትኽእል ደረጃ ይበፅሕ ዘሎ ይደፍዎም ስለ ዘለዉ ጥራይ እቲ ምዕራባዊ ዓለም ኪዱ ቀፅሉ ጥራይ ካልእ ምርጫ የብልኩም ስለ ዝብልዎም ዘለዎም እምበር እዚ ኩናት እዚ ክዋግዎ ዝኽእሉ ኮይና ይስማዓንን እዩ ስለምንታይ እቲ ዓውደ ኩናት ንዩክሬን ብጣዕሚ ካህስያ ዝኽእል እዩ ብዙሕ ሰብ ከጥፍእ ዝኽእል እዩ ብዙሕ ዕንወት ከውርድ ዝኽእል እዩ ግን ኣገይን ምዕራባዊ ዓለም ብፍላይ ኤውሮፓ ዋላ እውን ሕጂ ኣብዚ ወርሒ 6 ድዩ ወርሒ 7 ኣብዚ ሳመር ክግበር ተባሂሉ ዘሎ ዘተ ሰላም ወይ ከዓ ኮንፈረንስ ናይ ሰላም ኣብ ስዊዘርላንድ ዝብልዎ ዘለዉ ክሳብ ሕጂ ንራሽያ ክዕድመዋ ምዃኖም ኣይገለጹን ኣለዉ ስለዚ ብፍፁም ናይ ሰላም ኣንፈት ከም ዘይብሎም ኢና ንርኢ ዘለና ካብ ልቢ ድማ ይሓዝን እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እስከ ናብ ካልእ ኣርእስቲ ክንሰግር ማዕረ እዚ ልዕሊ እዚ ኣገዳስነት ዘለዎ ኩነታት ክንርኢ Vladimir Putin began his 5th term in office, and today he began his first foreign tour of this term. Destination? China. It's his second visit in over 6 months, and Putin must be feeling reassured today because China's support for Russia has not wavered. In fact, it has only gotten stronger. The Russian president got a red carpet welcome in Beijing, complete with Red Army songs. Xi Jinping was there to welcome him personally. They even addressed the press together, and finally Putin and Xi wrapped up day 1 of their engagements with a concert. እዚ ዝርአ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ኣብ መንጎ ራሽያን ቻይናን ብዘይ ቃል ዓለም
ዘረባ ዘይድልዮ ንኤውሮጳ ብፍላይ ድማ ንኣሜሪካ ከም ትደሃል ገይርዋ ከም ዘሎ ከም ትደሃል እየ ዝብል ዘለኹ ምክንያቱ the last thing ናይ መወዳእታ ኣሜሪካ እትደልዮ ዝነበረት ከምዚ ዓይነት ዝምድና ኣብ መንጎ ራሽያን ቻይናን እዩ ነይሩ ኩሉ እቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ብሊንከን ናኸደ ወላ እቲ ሰክረታሪ ናይ ትሬጀሪ ከይዳ ጀነታለን ከይዳ ካልኦት ኤውሮጳዊ መራሕቲ ከይዶም ኩሉ ናብ ፈረንሳ መፅኡ ፕሬዚደንት ሺ ኩሉ ዝደልይዎ ዝነበሩ እንታይ እዮም ዝደልዩ ነይሮም እዚ ሕጂ በፂሓ ዘላ ኩነታት ንኸይተጋጥም እዮም ዝደልዩ ነይሮም እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ርኡይ ውድቀት ናይ ዲፕሎማሲ ወይ ከዓ ዲፕሎማሲያዊ ፃዕሪ ናይ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ብፍፁም ከምዘይሰርሐን ዝኾነ ይኹን ውፅኢት ከምፅእ ከምዘይከኣለን ህያው ኣብነት እዩ እዚ ድማ ደላስ ናይ መወዳእታ ዝደልይዋ ዝነበሩ ንራሻ ክስዕርዋ እንተኮይኖም ኣብ ዩክሬን ድዩ ብጠቕላላ ናይ ቻይና ሓገዝ ወይ ናይ ቻይና ዲፕሎማሲያዊ ደገፍ ናይ ወላ እዚ እጅ ንሪኦ ዘለና ብስእሊ ዝረአ ዘሎ እዚ ጠጠው ክብል እዮም ዝደልዩ ነይሮም በንፃሩ ቻይናን ራሽያን ድማ ነቲ ዝነበሮም ሊሚትለስ ወይ ከዓ ዝኾነ ዶብ ዘይብሉ ዝምድና ዝበልዎ ንውሽጢ ዝለዓለ ዕምቆት ከም ዝህልዎ ብኩሉ መዳይ ድማ ዕምቆት ከም ዝህልዎ ገይሮም ስምምዕ ገይሮም ኣለዉ ናይ ብሓቂ ሾክ ክገብር ዝኽእል እዚአን ክልተ ሃገራት ነቲ ዩኒፖላሪቲ ዝበሃል ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክዛረበሉ ይፅንሕ ኢሉ ብዛዕባኡ ኮምፕሊትሊ ከም ዝቕየር እቲ ጌም ናይቲ ፖለቲካ completely shift ከም ዝኸውን እዮም ዝገብሩ ዘለዉ multipolarity is here and home in Beijing. Excuse me please for speaking too long. Excuse me please for speaking too long and not letting the translator to translate. I feel very much at home, therefore decided that everyone speaks Russian here. ፑቲን ገለ ካብቲ ዝተዛረቦ ኮይኑ ዘሎ ኣብቲ ከተማ ናይ ራሽያዊ ታሪክ ንዘለዋ ወሲዶም ነይሮም ምስ ራሽያ ርክብ ዘለዋ ኣብኡ ድማ እቲ ኮንሰርቲቭ ናይ ባህሊ ናይ ካልእ ኩሉ ዘጠቃለለ ነይሩ ኣይተሓዙለይ ኣብ ዓደይ ዘለኹ ኮይኑ ስለተሰማዓኒ ነቲ ተርጓማይ ረሲዑዮ ነዊሕ ተዛሪበ ብምባል ጆክ ከም ዝገበረ እዚ ካ እንታይ ማለት እዩ ክሳብ ክንደይ ኢንፋክት ፕሬዚደንት ናይ ቻይና ዝኾነ ፕሬዚደንት ይኹን ዝኾነ ፖለቲከኛ ሃክ ክገብር ወይ ከዓ ተሓዋቂፎም ሰላም ክብሉ ሪናይን ፈልጥና ክብሉ ቻይናውያን ፅሒፍ ኣለኹ ምስ ፑቲን ተሓዋቂፎም ሰላም ክበሃሉ ክፋነው ከለዉ it was a very special moment ናይ ብሓቂ ንምዕራባዊ ዓለም ራዕዲ ክፈጥር ዝኽእል ሲቹዌሽን እዩ ተፈጢሩ ዘሎ Great optics. Now let's talk about the business. Putin and Xi held bilateral talks in the morning, their third sit down in just over a year. And what was the outcome? Three important takeaways. The first and perhaps the most important one is about Ukraine and Russia's ongoing offensive. China and Russia appear to be on the same page here. Reports say Putin briefed Xi Jinping. China and Russia are on the same page on the issue of Ukraine. ጉዳይና Ukraine, China, Russia ኣብ ሓደ መርገፅን ኣብ ሓደ መረዳእታን ከም ዘለዎ እዚ ድማ ብፍላይ ንፑቲን ካብ መጠን ንላዕሊ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ናይ ቻይና ዲፕሎማቲክ ስፖርት ኣብዚ ዓውደ ኩናት እዚ ወታደራዊ ደገፍ ናይ ቻይና ኣገዳሲ ይኮነን ዲፕሎማሲያዊ ደገፍ ናይ ቻይና ግን ኣዝዩ ኣገዳሲ ምክንያቱ እቲ ምዕራባዊ ዓለም ብሓደ ተዛርዩ ከነፅሎ ብዙሕ ዝፅዕር ስለ ዘሎ ቻይና ሕጂ እውን ድሕሪ ኩሉ ዝፈተንዎ ኩሉ ዓይነት ዲፕሎማሲያዊ እገዳታት ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ቻይናን ጋልን ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ኩሉ ምፍራ ቻይና ዝገበርኩም ግበሩ እዚ ዘለና ዝምድና ናቕ ዝብል ኣይኮነን ሓደ ዓቢ መርኣያ እዩ እዚ ቻይና ብቐሊሉ ተሰናቢዳ ነቲ ኩነታት ናታ ናይ ሚልዮናት ወይ ናይ ቢልዮናት ክሳራ ከጋጥመኒ ይኽእል ኣብ ሓፂር ግዜ ስለ ዝኾነ ነቲ ጎረቤተይን ስትራቴጂካዊ መሻርክተይን ክጉሕፍ ወይ ከዓ ክገድፎ ይክእል እየ ዝብል ዝምድና እዚ ሃገራት ንዘበናት ብዛዕባ ቻይና ክፈልጥዎ ዝግባእ እዩ ስለምንታይ ኣብ ግዜ ሽግርካ ኣሜሪካ ኣይኮነን ከምዚ ፀቕጢ መፂዋ ገንዘባ ክትከስር ምስ ጀመረት እያ ትገድፈካ ኣበይሪና ዩክሬን ንዩክሬን ኣብ ሓዊ ጠቢሶሞም ን6 ወርሒ 7 ወርሒ ኣይንህብር ኢና ገንዘብ የብልና ዶብና ክንገብር ኢና ገለና በሉ ኣብ መወዳእታ ብክንደይ ተበተብ ሂቦሞም ሰራዊቶም ብጣዕሚ ዝተዳኸመ እዚ ከዓ ወለት ተዋህቦም ክሳብ ሕጂ ኣይመፀና ኣሎ ስለዚ ኣሜሪካን ቻይናን ፍልልይ ናቶም ክሳብ ክንደይ ነቲ ኮሚትመንት ወይ ከዓ ነቲ ዝሃብዎ ቃል ክሳብ ክንደይ ከም ዘተግብርዎ ab China and real about the war. He's on strong footing in Ukraine right now. Russian forces have made gains, especially in Kharkiv. Recently, Ukraine had to pull back troops from there. So Russia has the upper hand, and China wants Putin to capitalize. Both sides agreed that a political solution to the Ukraine crisis is the right direction. China hopes for the early return of Europe to peace and stability and will continue to play a constructive role toward this.
Xi Jinping thinks it's a good time for truce, a political solution to end the war, and a solution that China wants to help negotiate. They have Putin's support in this. The Russian president says he's ready for a political solution. سمعوا لهم كلتيوم بريزنتنا تشاينا إذا قد هايزي بوليتيكاو مفتاحي زدليو وتهدروا مفتاحي كونه ولا قراشة تسعر تلا ولا قراشة تدفن تلا انت هايزي بنزلو بوليتيكاو مفتاحي أبت أولاك فتح ديسكاشن كجمرالو تشاينا دما نتكمو نتزة السلام نمسلاي كتحقس كم تخلين كتبركت كم تخلين بوتين دما نسوون كم خمسة اللي راشا نتكونتات ولا ناس عرض كلا نتكونتات أبت أولا نخفتح كم تدلي سلازي من يتحن كارنا سلام زيد اللي زلوا أبكدمي مجاباينا عالمي زارب زلوا هجون تخوني أمريكان يوروباني يوم نتكونات كنا واحد دلي زلوا مبر راشان بوتينن راشان تشاينان كل يوم هجون بوليتيكا مفتوحين خجبرو نديالوج نديسكاشنس دلونات كم زلوا بوق يقول سلام الله أمريكا نتشاينا نقدم سيراشاي تكبري بالوالو نساتهم كن بومبان مسائلاتن نيوكرين هيبلو ساكن دي دبل ستاندرد كم زلوا نورمال سلاماوي نقدي مس راشا خيت جبريلو من تشاينا كفرارو بعلم كن بليونات جنزب نوجع نموت نتفقات أسواري هبلو زغا هذا ساكن دي بولي ويكا ساكن دي عبوين دندان هاجر كم تغيرت أمريكا زبال عجونا يكون نعمتات كم قتيلي أبز مودا تاجم كل تكبراتهم بتعمي حماق كم زخونن ما نم هزبي دما كردو كم زخالن كوين له مالتي انا بحق زحزم كنت ادمايو ازي عينت سرعه دزدما كودق طراي زلو. And he thanked Xi Jinping for his support. We are grateful to the Chinese friends and colleagues for the initiatives they put forward to solve this problem. Russia has the momentum on the battlefield, so in theory they can extract better terms. But will Kiev agree? It's unlikely. Ukraine will push back against making any concessions to Russia. زدتنا بوليتيكا كونكولو نابكو طبعا شفت هنقبرجي listen to the economic situation كم تري وزلهم إذا كله بتسألين تغيير زلو راشا بس هاتو زلها اسكزيات راي نسمع هذا. It's unlikely. Ukraine will push back against making any concessions to Russia. Plus, they're expecting fresh military aid from the West soon, so a political solution may have to wait. Perhaps Putin and Xi realize that too. So China is extending more material support to Russia. They signed new bilateral pacts today. China will expand its investments in Russia significantly. They'll form a portfolio of 80 large investment projects. It will cover a wide range of areas. They will also expand nuclear cooperation and bilateral trade. So, Commander, Samania Hadeshna Nigdi projects. نايكلتين هجرات تشاينا بزحين بس قبرها براشا مغنياتو اتراشا زبهل صقاتات زلو مودات زي بل صقاتات يزلو اب عالم بريسورس بصقاتات قصر حدا راشايو اب كرسناتو زلو صقاتات راشا جينا زي تفلطن تفليتو زلون قصر حدا ناي ريسورس حجر راشا زبهل هجري الجونكو تزارب زبهل زلوكو اتا امريكا فنحن زبلا زلو تمبرعا كفال راشا تقصصيرو زلو زبهل دونباس اريا نا يوكرين بزح صقاتات زلو ونزبال اجندايو بحفشة تشاينا بزح صقاتات يبلنا بكرسا مز حزبا مز درجاكو طبعا ما مز تكنولوجيكاوي قسقاسناتا بزح صقاتات يزدليا فاكتور اوف برودكشن سلازغونه እዚ صقاتات زدما اب قربا مز غربيتا حيال كاب زغونه هاجر زغونه خال مانيبيوليت كغبر زيكل مناتو نداده كاب سعوديه توسطلا سعودي امريكا طبازيزا تشاينا خيت شطخ تبلهم كم تغلي فلتيهم تشاينا يفلتيهم مغنياتو ابيرينا اب افريكا اب نيجر كم نيجر توزز نبرنا ندادي ببنين كي حلف تخل كيل له سلازي كم غيرهم كحنكرو خمس خلي فلتيهم سلازي اب تشاينا اب راشا ديبند تقبر كلا نمصايا استراتيجيكاو سغمت مخانو تفلت تقول له ني راشا حاليا ما يكون نبعلهم امريكا خطفطرو تخل اب كبابيو ما فيليبينس مصيوم بتبحر زچنا نقولهم زلو سلازي زعابي نقدناتهم بحر تقينو ناي ندادن ناي كالن ابو ططو تبيلمو تهاجر اب قطبات ردي كونس شجرون كقاط ما سلازغن نخدقصل سرفايف نخدقبرون كبدها سلازغن رب مسراشا جنب مريتون دوب سلازلوم تحت قرص حانيصوم لتكونتات انتي نقدناتهم امونغو كليتيوم زل هاجرات وتادراو عقمون سلازلوم ازي نقدي كلراوا عقمون كحيلو سلازدليو مسراشا زلوم امريكا زعبي ودقتا بوتادراوي بقطباوي بكل مداي عبلالنتا بزخونه يكون منقد كتوصو زي تخل عبلالنت ناي راشانا تشايناني بزخونه منقدي مزخونه تهجر تشاريخه نزي عبلالنت زي كتسعرو يتخلنيا معناته من قال له امريكا كحجزاز خل ولا حدا يلا من الوقت صندوق تبل تخليهم هندن بعلا سوبر باور كتكون تدليا نا امريكا توغتاتي تهجر كتكون يدلنيا ابي فليت نازي نداد ناي راشا يغزلو هندن بعلهم
أمريكا قرفنا بلتهم كني ولا أوروبا زغل قرفنا بلهم ندادنا هن نراشا من بوتين يمزهبتم زلوا سون بعلم الذي هند دبعلو ناتو استراتيجي زلوا هجري قال إذا ما هند دحريتي زلوا قال تم هجرات أوروبا تلك هجرات أوروبا أنت قبل الكاهلو تعمل لهم واحد زبل لهم وتهدروا عقمناتهم أزيد دحريتيو حجي كبحدش تبقى جسم كركبيان كيتبلك السبب لهم عقمنا يكون طبعاً أي فكرنيو سلزي أمريكا مشاركتها زخونة مشاركتي لازم كلتا هجرات دما كلتا كالتو سغلان إيران سمين كوريا بوتهدراوي حيلي قبل التازلون زينكا كالوتن كلن حزب زلون باكستان تلكا نيكولاراو هجر يوسون كالوت كل بزحت هجرات حزب زلون نابزين هجرات زياتنين كازلونا Russia and China. So at the end of the day, America has no chance. It will cover a wide range of areas. They will also expand nuclear cooperation and bilateral trade. Timely and coordinated measures to switch over the financial settlements. Founding partner, an atmosphere of friendship. Vladimir Putin said the talks were business-like, but would you say that they were actually friends? Yeah, I think there's a level of trust between them. You can quite see it, easily see it in the body language. They greet each other very casually. It's not stiff and formal. They walk with each other. So I would say that things. But as leaders of two countries, they're interested in the aims and goals of their particular nations, and that is also reflected. That's why it's about business, and that's why both sides have brought, as you. Sometimes بلو كلتيهم مرحتي نايزن هجرات ولو كانت معربة علم كقرع أنت دليل صبوغ خانة personal relationship كم زلهم صبوغ متأممان كم زلهم صبوغ مقرراب كم زلهم كابتي سلامة بهالهم أكايدهم كابتي body language ناتهم كتنبب تخل نزيد ما بزح جزية معربين هجرات بقى سقاتي تفتر لهم زلوا كم زعينة متأممان أبعتهم سلزي اللي كم زعينة متأممان أبعتهم سلزي اللي إذا درجة ناي راشا ناي تشاينا بحكي زي سنبدي خوينهم زلنا عالمنا جنزي حقوس يزي زي سنبد مغنيات يبلون. Put it, the heavyweights. Indeed, you know, we always say, for Russia today, we've always said that China's cooperation with Russia is a big deal. I mean, major exports, major trade, close to $240 billion of trade. Is Russia important to China? إذا حتى زي أسمعوها زي معربة ميديا كل جزء كجاجنا ويكجاجن سبت فتنا لايو راشا بزيك العالم تشاينا بزعم كم تقدسها نفلتنا الوطن راشا جازتنا مالت بس ناسي تشاينا أقدر استاجر مخانا نفلتنا نقدرنا زعبي كتر حدا مسايزلو نتشاينا راشا قد سيدي يبلو له نتي نبحكي عبي political commentator and respected زخونه نقول أما زازيون الزعربي راشا خكسع كندي قد سيدني تشاينا يبلو له كم زي تسأجع تشاينا دي تخيد على راشا ويس إن كان حبان زلوا يزمدنا زي حتى زعمل سياسة معج. Absolutely. I mean, you have to understand that Washington is going to do everything in its power to try to poison the relationship between Russia and Russia and China. It's their goal. There's a concern that Russian resources and geographical size in terms of 11 time zones and access to the Middle East, the stands, Europe, together with China's manufacturing prowess greater than the next 9 countries combined, and its very important trade relations with 120 plus countries where they're the primary trade relationship, that this will somehow eclipse the United States. Russia is number 1 in resources. Yeah, this is the point. أمريكا ويدما واشنطن نسوز دفعوا propaganda نا media نا مربع عالمن نتيزم دنا منقو تشاينا راشا نزلوا نمبكال نمبلشاو نمقونك صعب زيت كمالو شرحي كله يكونن إذا قانتايو نتشاينا نراشا حنت يبلان عمي يبلان بين سلوز خنا تسقع تخيدلا ولا حنت تبركتي يلا زولو كل حسوتي راشا زيت عندنا تسقعتها زلوا سفح مري زلوا مزبزحات هجرات تداوب هجر العلا قداسنا زلوا تشاينا دما its manufacturing capability ناتا نتنتشعت هجرات دحريا زلوا combined كوينون كدنا تشاينا manufacturing power يبلنن بمقطع دما تايز بدلو تشاينا خلايا قداسنا تبلوا بس 200 اسران هجرات قداميت تريدينج بارتنر ناتنيا تبلال እዚ 200 اسران هجرات مس تشاينا ጥቡቅ ዝኾነ ዝምድና ናይ ንግዲ ኣለዎ ስለዚ ክልቲአን ሃገራት ናይ ክልቲአን ሲነርጂ ናይ ክልቲአን ዘሎ ፀጋታት ኮምባይን ተጌርካዮ ኣሜሪካ ወላ ሓንቲ ክትገብር ከም ዘይትኽእል ብንግዲ ይኹን ብቴክኖሎጂ ይኹን ብወታደራዊ ይኹን ብፀጋታት ይኹን ዝኾነ ነገር ኣብለልታ ክህልዋ ከም ዘይክእል ብህዝቢ ይኹን ስለዚ እዚ ድማ
ንኣሜሪካን ነዚ ምዕራባዊ ዓለምን ዘፀልሎም ዘሎ ናበለ ይዛረብ ዘሎ ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት እዩ China's #1 in manufacturing. So what you see are across the gamut of international stations, this idea that there's some sort of junior partnership. That is completely false. Both stand a tremendous amount to lose if they walk away from this relationship. And frankly, it is the only stable relationship that both have. They have a shared land border, especially for China. This containment along its seaboard areas is just becoming too much. And for Russia, obviously, it's So ክልቲአን ሃገራት ብዙሕ ዘቀራረበንን ተመላልየን ክኸዳሉ ዝኽእላ ነጥብታት ብዙሕ እዩ ዘለወን ተወሳኺ ድማ ኣሜሪካ ንክልቲአን ኢንዲቪጁዋሊ በበይነን ሓያል ዝኾነ ብድሆ ፈጢራት ኣለና ኣላ ንራሻ ኣሜሪካን ኤውሮፓን ከባቢ 18,000 ዝቁፀር እገዳታት ጥራይ ኣውሪዶም ኣለዎም ተቁጠባናታ ወታደራዊ ግንባር ድማ ኣብ ዩክሬን ዝግበር ዘሎ ንሪኦ ኣለና ዩክሬን ኣይኮኑን ዝዋግቦም ዘሎ ብሙሉእ ተፅዋራትን ቴክኖሎጂን ስለያውን ሳተላይታውን ሓበሬታ ብሙሉእ ካብ ኣሜሪካን ኤውሮፓን ይመፅእ ዘሎ ስለዚ ይፈልጡ ኣለዉ እንታይ ዓይነት ፀገም ይፈጥሩሎም ከም ዘለዉ ተመሳሳሊ ንቻይና ብኩሉ መንገዲ ብንግዲ እንተኾነ እገዳ ርእሲ እገዳ ይውርዱላ ኣለዉ ዝኾነ ይኹን ምክንያት ኣብቲ ቴክኖሎጂ ንሳት ትቅድሞም ዘላ ድማ ኣብ ታሪፍ ተባሂሉ 100% ታሪፍ ኣብቲ ኤሌክትሪክ ቪሂክልስ የኩም ድማ ነቲ ቴክኖሎጂ ቻይና ትዕብልሎ ናብ ንግዲ ንኸይመፅእ ዝግበር ዘሎ ወታደራዊ እንተኾነ ድማ ንታይዋን ቢልዮናት ገንዘብ ሂብካ ኣብቲ ከባቢ ፊሊፒን መፂኻ ድማ ብዙሕ ዘይተደለየ ወታደራዊ መናብራን ተፅዕኖታትን ምፍጣር ስለዚ ብኩሉ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ዘለዋ ረብሓ እናኸድካ ሓዊ ምፅሕታር ስለንታይ ክልቲአን ሃገራት ዋላ እኳ በበይነን ክኸዳ እንትኾና እውን በበይነን እውን ሰላም ዝሃበተን ኣይኮነት እንታ ኣሜሪካ ትበሃል በበይነን ሰላም ሂባተን የላ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ከምዚ ኩነታት ኣብዚ መድረክ እዚ እዚአን ሃገራት እዚኣተን ምርጫ እውን የብለንን እቲ ዝኸድኦ ዘሎ መንገዲ ግዴታ እውን ኣለዎ ከምኡ ክኸዳ ካልኦት ሃገራት ድማ ነቲ ናተን መድረክ ነቲ ናተን ኩነታት ክስዕብዎ ድማ ምርጫ ኣለዎን It's going to be very difficult to go back to some sort of norm with two regimes, EU and the United States, that were intent on threatening its security. It's interesting you mentioned the United States and EU. There's been a lot of sort of pressure, hasn't there, from those sort of sides, especially towards Xi Jinping to perhaps turn his back on Russia. Is that ever likely to happen? And with these meetings going on now, what kind of message does that send to the US and Europe? Murad, I mean, it is quite clearly Xi Jinping is saying, look, we don't, no one wants conflict. Obviously, Vladimir Putin has put a foot forward saying that Russia wants to settle this issue. But, China's not going to walk away from its most important economic relationship. As I said, the synergy between the two countries is overpowering. And this is really what is threatening Washington. They are in a conniption. They were very anxious to throw Europe under the bus to prevent, especially Germany and Russia coming together for the same reasons. They fear German ability to produce. They're concerned about cheap resources. ልክዕ ከምቲ ንጀርመን ብሕፅር ዝበለ ፅቡቅ ገይሩ እዩ ናይ ዋሽንግተን ናይ ኣሜሪካ ፍርሂ ልክዕ ከምቲ ንጀርመን ምስ ራሽያ ዝነበሮም ዝምድና ካብ ፍርሂ ዝተበገሰ ከመይ ገይሮም በቲኖሞ ንጀርመን ኣብ ከመይ ኣውዲቖም ኣለዉ ልክዕ ንቻይና ድማ ከማ ክገብርዎ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ስለዚ እዚ ከዓ ፅቡቅ ገይሮም እዮም ፈሊጦሞ ዘሎ ቻይና ካብዚ ኩነታት እዚ ድማ ብፍፁም ዝእለይሉ ምክንያት የብሎምን እቲ እንኮ ዝደልይዎ ከማን ራሽያ ሞር ናብ ካዳብ ኤውሮጳ ከይትጥምት እንድሕር ሕጂ ሞር ምስ ቻይና ክሰርሕ ከም ዘለዋ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ምክንያቱ እቲ ናይ ራሽያ ፀጋታት ዝኾነት ሃገር ምስ ራሽያ እንድሕሪ ጥቡቅ ዝምድና ጀርመን ዲካል እንተገይሩ እውን ንቻይና እውን ክወዳደርዋ ከም ዝኽእሉ ምክንያቱ እቲ ፀጋታት ናይ ራሽያ ንዑ ከይሓስካ ዝኾነ ክትገብር ስለዘይትኽእል ስለዚ ዲስ ኢዝ ሕጂ ከምዚ ነጋን ዘለና ከይመስለኩም ናይ ፈረንሳይ ሪፖርት ራእዩ ብዚ The political scientist Dr. Una Alexandra Berzina Chernikova, who is the head of the China Studies Center at Riga Stalins University. Thank you very much indeed for joining us. As we saw in that report, lots of smiles, handshakes, warm words. Does that paint the full picture, do you think? Well, certainly that's what's being on display. But I think the full picture, of course, is also painted by the statements that have come out. For example, the Chinese side had been taking it slow on publicizing the joint statement, whereas the Russian side almost immediately put it out. But of course, yes, we see a lot of እንታይ እዮም ዘልዩ ዘለዉ በቃ ንእሽተይ መፈላለዪ ከመይ ጌርካ ነዚኦም ሓውት እትወሎም ከመይ ጌርካ በቃ ትትከኣሎም ናይ ባሓቂ ካ ትስሕቕ ከማን እዚኣቶም ሲ ዓበይቲ መደበራት ናይ ቴሌቭዥን እዮም ኢፍዩ ነዚ ንሕና ብዓይንና ንሪኦ ዘለና ንሰምዖ ዘለና ክሳዕ ክንዲዚ ኣታሊሎም ከጋግይዎ ወይ ሓበሬታ ክህቡ ዝኽእሉ እንተኮይኖም ኣብቲ ንሕና ዘይንሪኦ ቦታታት ኮይኖም ሪፖርት ክገብሩ ከለዎስ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ኢኻ ትብል እዚ ብኩሉ መለክዒ ዝርከብ ኣብ መንጎ እዚአን ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ጀንዊን ዝኾነ ካብ ክልቲኦም ሃገራት ሬሲፕሮሲቲ ዝምድነት ፕሬዚደንት ናይ ቻይና መጀመርያ ስልጣን ምስ ሓዘ መጀመርያ ናብ ራሽያ ገይሹ
ፑቲን ድማ ስልጣን ምስ ሓዘ መጀመርያ ንቻይና ይገሹ እዚ ድማ ዝምድና ናይተን ክልቲአን ሃገራት ክሳብ ክንደይ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ሓድሽ ትራዲሽን የማዕብልሉ ኣለዉ እዚ ከዓ መጀመርያ ፕራዮሪቲ ናቱ ናይቲ መራሒ ዝመፅእ ዘሎ ናይ ራሻ ድዩ ናይ ቻይና እታ ሃገር እቲያ ንቻይና እንተኮይኑ ራሻ ክትከውን ምዃና ንራሻ እንተኮይኑ ድማ ቻይና ክትከውን ምዃና ሲግኒፋይ ወይ ከዓ ዘንፀባርቕ እዩ እዚ ኩነታት ግን ኤውሮጳ ናይ ብሓቂ ፍሪክ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ pageantry here, and that is the message. Who needs who more? I mean, what's Beijing trying to get from Moscow? What's Moscow trying to get from Beijing, do you think? So we saw that Moscow, the Russian delegation spoke about a whole area of issues and actually included China in its vision of history and future. But at the same time, they also agreed on many of the Chinese worldview aspects of Xi Jinping's worldview aspects, such as the global initiatives that China is pushing. So what they wanted. እቲ ናቶም ሓውሲ መረረ ስለ ዝኾነ ካብ ወፂና ኣብዚኣ ኣገዳሲት ኢንተርቪው ብዛዕባ እዚ ኩነታት እዚ ኣይ ቲንክ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኢዝ ቱ ስቴፕ ኣሄድ ኦር ካብቲ ኣብ ኣፍሪካ ኮይኑ ከምዚ ዓይነት ኣቐዲሙ ክዛረብ ዝኽእል መራሒ ስለ ዘይረኸብኩ ኣነ ሸር ገብረልኩም ስለ ዘይከኣልኩ ከምዚ ዓይነት ኢንዴፕስ ኢንተርቪው ገይሩ ብዛዕባ ናይ ዓለምና ኩነታት ኣቐዲሙ ክዛረብ ዝኽእል ኣብ መራሒ ብዙሕ ግዜ ኣይትርን ኢኻ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ቅድሚ ዓመትን ገለን ኣብ ራሻ ከሎ ዝተዛረበ ይስምዑ ሕጂ has repeatedly known that Africa is emerging as one of the new center of multipolarity. Is it fair to say that unipolarity has become obsolete? And how does Eritrea see its place and the continent's place in the multipolar world? It's very obvious that we have this. እንታይ ኢላ ሕታቱ ዘላ ራሻ ወይ ድማ ሞስኮ ኣርዲት ናታ እቲ ዩኒፖላሪቲ ወይ ከዓ እንኳ ቀፅራዊ ዝብሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ወይ ድማ እቲ ዩኒፖላር ኣሜሪካ ትመርሖ ዝነበረት ዓለም ንሱ ከም ዘብቀየ ኣፍሪካ ድማ ማእከል ናይቲ ሞልቲፖላሪቲ ዝበሃል ናይ ብዙሓት ሓያላት ዝህልዎ ኣገዳሲ ስትራቴጂካዊ ቦታ ክኸውን ምዃኑ እያ ተኣምን ንስኻ ኸ ብኸመይ ትሪኦ ነዚ ኩነታት እዚ ትብሎላ እስከ ንስማዕ እንጂ imbalance, the global imbalance where Africa remains to be a marginalized continent in spite of the endowment, the natural resources. Africa is supposed to own no less than 60% of global endowment, but still Africa is marginalized. Africa is backward. Africa is a subsistence economy continent. How can Africa extricate itself from this situation? Develop to a level where partnership will be balanced and future generations will enjoy. እዚ ሕቶናትኪ ክንሪኦ ከለና ኣፍሪካ እቲ ዝበለፀ ፀጋታት ዘለዋ ዝበፅሐ ፀጋታት ዘለዋ ክሳብ 60% ናይቲ ተፈጥሯዊ ሃብቲ ዘለዋ እንታይ ኮይነ እያ ከምዚ ዓይነት ደረጃ ድኽነትን ካብ ኢድ ንኣፍን ዝኾነ ቁጠባ ሒዛ ተሪፋ ከመይ ጌርካ ካብዚ ከተውፅኣ ትኽእል ንዝብል እዩ ዝብል ዘሎ programs of change. What I mentioned in terms of sectoral and industrial programs is probably focus on a bilateral issue. Without addressing these multilateral, global, and continental issues, it wouldn't make sense to have these bilateral programs succeed. So it has to be seen within a broader scope. The involvement of the Russian Federation in Africa, in a number of sub-regions, every nation in Africa, ultimately to create a synergy out of these cooperation programs is very critical. It's not an option. It's a necessity as of now. And this growing partnership between the Russian Federation and each and every sovereign nation in Africa, plus the collective approach of trying to find a broader ground for multilateral cooperation, where we may have a summit here in Moscow in the coming few weeks or 2 months. So እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ እቲ ናይ ራሻ ኣበርክቶ ወይ ከዓ ተሳታፍነት ምስቲ ሃገራት ናይ ኣፍሪካ ብኢንዲቪጁዋል ምስ ሃገራት ሓደ ብሓደ ምስተን ሃገራት ውላውያን ሃገራት ኣፍሪካ ጥራይ ዘይኮነስ ሓባራዊ ዝኾነ ከምዚ ኣብ ሞስኮ ክግበር ራሻ ኣፍሪካ ሳሚት ዝበሃል ሓባራዊ ዝኾነ ስምምዕ ክግበር ከሎ ሓባራዊ ዝኾነ ሲነርጂ እናተመላላእካ ክትከዶ ትኽእል ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ ምክንያቱ ሓንቲ ኤርትራ ምስ ራሻ ዘለዋ ዝምድና ክንብል ከለና እንድሕር እቲ ዩኒፖላር ወርልድ ወይ ከዓ ኣሜሪካን ናታ ዕብለላን እንድሕር ኣሎ ኮይኑ እቲ ንደልዮ ዘለና ርክባት ክሰርሕ ኣይኮነን ስለዚ ብሓቢኡ ነቲ ዘሎ ዩኒፖላር ወርልድ ክንቅይሮ ክንክእል ኣለና እቲ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ካይዳ ንሳ ዘይደልዮ ትብትኖ ዘላ እዚ ኩነታት እዚ ንኸብክዕ መጀመርያ ኦርጋናይዝድ ክንከውን ክንክእል ኣለና ንሱ ድማ ተቐዳማይ ዕላማ ክኸውን ዘሎ ናበለ ይዛረብ so that these discussions will continue to see how possibly can the Russian Federation relate to the situation in the continent, and how could governments and nations in Africa engage to promote this partnership that will change the quality of life and enable African peoples to enjoy the resources that they have by designing and implementing programs for development. So it's as I said earlier, it's not an option, it's a necessity, and everybody is aware of that. And the Russian Federation is keen to see that this partnership will move forward successfully. In July, the second Russia-Africa summit will take place. First of all, Your Excellency, do you plan to attend? I don't need an invitation. I said I don't need an invitation. I'm there. I don't need to be sensitized because it's really እንታይ ዝብል ዘሎ መጀመርያ ሕጂ እቲ
ኣብቲ ሽዑ ዝግበር ዝነበረ ካብቲ ንሱ ገሽሉ ዝነበረ ድሕሪ ለሰይ 3 ወርሒ ድዩ ዋላ ገለ ናብቲ ኣፍሪካ ዩኤስኤ ራሽያ ኣፍሪካ ሰሚት ክትሳተፍ ዲኻ ንዝብል ሕቶም ክምልስ ከሎ ዕድመ የድልየንን እዩ እዚ this is a very important ንዓና እዚ ንሕና ብመትከል ንኣምነሉ ስለ ዝኾነ ዕድመ ዘድልየኒ ይኮነን ወይ ብፍሉይ ኣፒል ወይ ከዓ ከምዚ እዚ ከም ስለ ዝኾነ ኢልካ ኤክስፕላኔሽን ዘድልዮ ይኮነን እዚ ጉዳይና ስለ ዝኾነ ኣነ ነዊሕ ዝተቃለስናሉ ስለ ዝኾነ ግድን እየ ክሳተፍ ናበለ ይዛረብ As I said earlier, it's a necessity. This is not a PR occasion. This is an occasion where partnership will have to be built based on a mutually shared understanding. Eritrea was among the countries that abstained from voting the United Nations General Assembly resolution on condemning Russian actions. In 2022, Eritrea condemned the sanctions imposed on Russia. Do you feel pressure from the West for your position? And do you detect any pressure in relation to certain projects of cooperation with Russia? There is a problem here. We did not abstain. We were earlier, this war was... So እንታይ ይብላ ኣሎ መጀመርያ ትሕቶ ክትሓቶ ከላ ኣብቲ ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ዝተገበረ ኣንጻር ራሽያ ዝተገበረ ድምፂ ንስኻትኩም ድምፅኹም ዓቂብኩም ነርኩም ዝኾነ ፀቕጣ ጋጢምኩም ዶ ኢላቶሲ ተጋጊ ከለኺ ዝጌጋዩ ንሕና ተቃዊምና ኢና ድምፅና ይኮናን ዓቂብና ተቃዊምና ኢና ገለ ካብተን 5 ሃገራት ዝተቃወማ ኤርትራ ነይራ እዚ ድማ ንራሽያ ክነሐጉስ ኢልና ዘይኮነስ ብመትከል ስለ ዘይንድግፎ እቲ ዝግበር ዝነበረ ኔቶ ከምኡውን ምዕራባዊ ዓለም ኣብ ልዕሊ ራሽያ ን30 ዓመታት ዝተኸተሎ መወዳእታ ናቱ ከም ዝነበረን ስለዚ ራሽያ ድማ ነብሳ ክትከላኸል ወይ ከዓ ፀጥታ ንክተውሕዝ ትገብሮ ስጉምቲ ስለ ንድግፎ እዩ እናበለ ዝምልሰላ ብጣዕሚ ዕምቆት ዘለዎ ኢንተርቪው እዩ ኣብ ካልእ ግዜ እውን ከም ፃልኩም እየ ከይነውሓና ንሎሚ ኣብዚ ኩዴ ፕሊስ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ደገፍኩም ግደፍ እናበልኩ ምዝያ ልብዋ ክገድፈኩም ኣገደስቲ ምዕባለታት ኣብዚ እዋን ከነስተውዕለሎም ዘለና መጀመርያ ዓለምና ካብ ናይ ዶላርን ናይ ምዕራባዊ ዓለምን ቁጠባዊ ዕብለላ ናብ ምብራቕ ገጻ ትኸይድ ኣላ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ገንዘብና ብዶላር ይኹን ቢሮ ተቐሚጡ ዘሎ ቁሩብ ምናልባት ካብኡ ናብ ካልእ ዳይቨርሲፋይ ክንገብር ክንግደድ ኣለና እዚ ድማ ፈሊጥና ዝተውዒልና ብመንገዲ ስቶክ ማርኬት ብመንገዲ ክሪፕቶ ክንገብረ ከለና ውፅኢታዊ ክኸውን ይኽእል ካልኣይ ድማ ዘለና ትምህርቲ ይኹን ፍልጠት ድሩስ ስለ ዝኾነ ዓለምና ድማ ብቕልጡፍ ትቕያር ስለ ዘላ ንዑ ከነስተኻኸል ዝተፈላለየ ኣብዚ እዋንን ንመጻኢን ከገልግለና ዝኽእል ፍልጠት ክንወስድ ክንብገስ ኣለና ስለዚ ኮፍ ኢልካ ደቂስካ ምኻድ ውፅኢታዊ ይኮነን ንዑ ክሕግዝ ዝኽእል ዝተፈላለየ ትምህርቲ ስለ ዘለና ኣትይኹም ተጠቐሙሉ ይብለኩም ታንክ ዩ